Thutha wa thirikari kwanirira kuheana kandarathi ya guthodeka desks cia arutwo, rungu rwa ministry ya githomo, Mabudi ambao nimacaikaite makiuga nimacerithirio mbeca ciao cia uthondeki wa desk ici, kuri uthondeki uyu watanyitwo kuhuthira kigina kia muigana wa ciringi bilioni 1.9. Mihang'o ya uthondeki wa deski ici riu ukionekana kugumirwo ni moritu maingi thutha wa Mabudi aria mahetwo kandarathi kuga matingihota gutwarithia na mbere mihang'o eno ni kwambatira gwa thogora wa indo cia uthondeki wa desk matukaini, undumwe na kuhanyukio ni ngombo mamahete cia gutwarithia wira uyu na mbere, ona thengia ya mwihoko kuma kuri minister wa githomo riria aniriire andu aya nimekurihwo mweri-ini wa Dithemba. Wa regulate hata kama ni chuma ama kama waezi ni tax imeongezeka from January, nao sisi watuongezee pesa. Unapiga hesabu unaona profit margin, kuna secondary yenye tulikuwa napata 190,000 per 50 locus, na kuna ya desk tulikuwa 70 tunapata 175. Hii ya primary tulikuwa napata na 2,500 per desk, na ya secondary 3,800. Enye ukipiga hesabu unaona cost ya material na kila kitu kama ya secondary unakuta cost ya hizi vitu zinakuja around 3,600. Kaunti-ini ya Nakuru Mabudi matiganite nimacaikaite makiuga ni matanyite kugunika na tabarira eno, undu uria riu ukoretwo ri muritu kurio gukorwo magithie na mbere na uthondeki uyu. Kwa sasa zimenipea challenge kumaliza kwa sababu ya pesa, vitu vimekuwa bei ghali, pesa ndio bado hatuna kumaliza hizo kazi. James Kuria Munywa uria ni muikari itura-ini ria Kimunyu gatundu ya muhuro kaunti-ini ya Kiambu ni umwe wa aria matete mwihoko thutha wa kuhofanirio ni mathiri akombete kuma kuri arata undumwe na bengi niguo kumuhotithia gutwarithia na mbere uthondeki uyu kuri thukuru inya mwena ucio, na arorete gutahwo indo ciake ari hamwe na ngari gukirikana thirikari ndiri yarekereria mbeca ciao. Ngari nindaheirwo marwa ma gutahwo na ndiratahwo ni kindu ndite kana ndarehire gikirio ni nyumba yakwa, ni wira wa thirikari ndarutire. Kuria ari umwe wa aria mahetwo kandarathi ya uthondeki wa desk ici ni moritie thirikari ikimituki na kurekereria mbeca ciao niguo kugiririria o gutahwo. Aingi ni wa maremire koguo nijo marega kuyumire tondu kwa munene na matingienda kuiguikana makiugama, no ithu ni turaiga manigetha maitu imenyekane na nigetha tumenyekane wa tungiteithio. Kuhana uguo minister wa githomo Professor George Magoha akiaria ri mwena wa Thika ni ugite gitumi gia gwikururia kwa mihang'o ya kuriha Mabudi maya kumanite na igeria ria thirikari ria kugeria kuiganania ithabu ria mahetwo kandarathi, undumwe na kugumirwo ni thina wa kimitambo wa gutuma mbeca ciao. I want to apologize to those who have got a little bit of delay in payment, and that it is not going to continue that way, because we have now got people at the command and control center at the Jugo who are working 24/7 to ensure that they are paid. Mateta ma Mabudi maya mokite oriri mathukuru mari thiku ya keri kuma mathomo macokereria muthenya wa ira guothe bururi-ini.